Menurut pisaran apa untuk? Kurs pak. Oh kumta. Ngalalui wat nyau teli ke ATM. Menurut pisar, menurut pisar. Ke jiperu ke server down. Oh. Mentah sing sejain. Kat artarik. Idan akan ke ATM. Tang akan ke ATM kadon pisah. Nagi time. Ngarawat keleng nyau teli ke ATM bang adon kam pisah bansai. Bantit Henry. Hakawai ru ngam lap pisah hang ni tengah lalap dan tiba ya dangnya sei pisah dak keli dan tang lagi kot sispa sudah. Bat ngimla akhirnya bansai sibun. Hapsai hindiat. Te amtip kadau yu. Sa server ru kadaun bah jong ke Google Pay. Kebang asung sem jing bah mentah sing ngalaya keleng saudang jong ka sor silong baru kuai banuat iki ATM. Abang alai ki ATM setengkar rumdan. Te ngamtip kadau yu perlok dafiru fiangat hakum kane ka jing kumba ngamat mentah sing saya komen mo. Kadau yu bakalong kumne. Manki hakiman ki ATM kam don bisa. Dadai ba kalong kumne hakipur badan kam kerki bantit ki dawai dasian akapur akakep ke ba akapang ke sistem te kebala jinjar sya ingi kipai bana du mestap ka server down wat iki GP ru ngimla pan pendan kam iki Google Pay Phone Pay mo andai haki ATM ru dan cash bat haka badan ru ba ngalalap mentah dontang di kot sispa sudah ong ban sai sigun ru ngimla. Oke, saya komen perlok. Ma, saya like itu akan ke video bakal tahu you bakal longkum ne bakin nyanyi ke reply. Kiba tip ya kane ke kum kane ke jingja akan ke po. Ba minta sing bangalayo ban mat ban syam. Ba sai sen kublai perlok iti lang baru itu akan ke pora kane ke video di bapet akan ke channel jangan kublai.